Melatih pasaturan nami tuang para ladu di dunia nami. Jahamu raja dari tuan ibu nami. Amat raja untuk ingat kau ibadah. Doa selalu nak perlu madihamu belum nami. Untuk kami doa nami selalu nak lihat kabar baik mana di orang yang naik. Malu kami di bagasan tiktok. Menutup pihak kemudian dan juga saat kami siap berani asuh. Teman-teman Tuhan itu mengalir dulu kita sambungkan. Lagi siap kami berani asuh itu mengikuti maju Tuhan sambungkan. Amangina masa kita maju itu kami lawan baca soal jujur guru tidak bangun langsung bolu saling berdoa. Jujur guru Ima damang nami ama beauty partiri. Ia upung na upung parhami siya gicang. Ima upung meman na mga anak buru ninajay buru siyahan siya baligi. Marpinompar pa upung nami ima upung hopan partiri na mga anak buru ninajay buru siyahan tongdo siya baligi. Marpinompar mamusi upung nami ima upung hokman partiri nama nga ya upung hokman partiri nama nga buru nilajay buru siyahan ima siyan taragunga. Marpinompar maupung nami ima opat anak saya buru anak si yakangan ima upung panahadan berdiri nama anak buru nilajay buru siyahan. Anak si nomor 2 ima upung menti berdiri mengalak buru nilajay buru tapu bulu. Ya anak si nomor 3 ima upung rina nama anak buru nilajay buru siyahan dot buru simajuta. Ya anak si nomor 4 ima upung raju berdiri nama ngalak buru nilajay buru sidalay. Ia upung nami ima upung panahatan berdiri nama ngalak buru nilajay buru siyahan marpinompar ma onom anak 2 buru. Anak siyakangan ima upung pije berdiri nama ngalak buru nilajay buru lubis. Anak si nomor 2 ima opung Immanuel berdiri nama ngalap buru ninajay buru utasoy. Ya anak si nomor 3 ima opung pasta berdiri nama ngalap buru ninajay buru sirigan. Ya anak si nomor 4 ima opung Erlin berdiri nama ngalap buru ninajay buru siyahan. Ya anak si nomor 5 ima opung Reynan berdiri nama ngalap buru ninajay buru sinaga. Ya anak si nomor 6 ima damang na taparum adubon nama ngalap buru ninajay buru huta barat. Ima nama kabulon damang nami di bagasatikyon jala nama nubuhon denak namyon ima buru sirigan. Ia na buru nami ima upung andika siyahan upung andika buru berdiri upang hutahami may tu anak niyang buru nami marga siyahan. Ya buru si nomor 2 ima upung dahlia buru berdiri upang hutahami may tu anak niyang buru nami tongdo marga siyahan. Ya damang nata baru-baru mohon turuma di tanggal 10 sia bulan 5 tahun 1900 sia jala parang sodom ma di tahun 1900 sia bulu 2 di mana mangalak buru ninajay buru huta barat. Marpinompar pada mangon ima 2 anak saya buru. Ya anak siangkangan ima si Erpan berdiri nama ngalak buru ninajay buru kuda diri jala lasahat dikyon tangadong dobe di bahasa-bahasa tuhata yaka tagdana. Ya anak si nomor 2 imang ginami si Joshua berdiri jala dan marhasawo terdobe. Ya ibu nami ima si Beauty berdiri
upahutahay ma tuanak yang guru nami marga siaturi jala tongdo nangadong dohe ibasa-basa tuhata nagdanak di nasida jala marujung guru ba dabangon na di hari Senin tanggal 20 Juli 2027 Gonokpa umur binabangon godangnak 54 tahun jala pungguman sudah pinopar binabangon 2 anak sada buru sada parumain sada hela gonokpa sudah 5 anak songo 5 amang inang songo jujur guru dinamang naksari baguong lumos pangirun nami tu salukna yaman taraja ina tosori barat arlupoy marihamu ula nami raja nami asa totong buat kau ditangi amuna dimana inang namion nah magkabalun damang namion di bagasan tikyon ang dia tujulan nariyon dilen tuhanta angka silas miruha nang yang kagong paranda tuari arinan roh jala gomos tangiang nami tuhamu saluhuna amat raja rin ato soribada sa totong buat kamu ditangi amuna iman ang kaningan ngay pinopar rin namangon naso anong dobe di basa-basa tuhanta imang kanak-kanak ng paranggelengo ng pinompar minasida ang diyan ibudian ni namangon adong ito par pinompar imang ginami dohot di boto namin jala ng ang ginami si Joshua asa totong tapos sila ko ito ni Rukap las miruga mami dia pinon nasida maringanan so nima songon soba nami, Panginoon nami, inelik nami dia musaluna mataraja ina tosori bara ng ula-ula nami molo tumarong na ulang lubi ang lumay marihamu ula-ula nami ipajaron nami, ipagkurin nami ng kalinga taringot yang kajujur ngoro binabangon hami siyan bona niya sudon nariru hami lahaw parikato songon ima jujur ngoro nabubasahan tami murati mari Tuhan murati manang dihina saluna kutima dinaro sada si tauran sarima dua bah orang sama bolo nakiringan mulai saat ma bakin layot tuga geton bolo hata si pasiwan do hata tukul lunga godak be atugari mangna sada si pangano ni lahi dara sahuta pertar lak kita be alai kuncina pasahat masudina nani hosoro itu amat tadi bata hanya songonondo bolo poda senda tuwa di huta adong upasan di batak na bandong na purat tano-tano na tubuh di bona ni pinasa pada tahun budak do jabi tano alai hosatay budak do to na punasa alana hosat tahun do sa guru di batado ido na mga leyan ido na bancabut rak pasahaton mahita di layon to ado pandini batak alai bola pasahatok kita udah kortusia bunda tawasahat esadok kumeli halak batak na bondi tetak tusia bunda mulai zaman Masehi to tetak tusia bunda dak di bereng de batabe ada di gejong geon uduranon dakar bunda bangido to habiranga ayat geranga betong dogo paso itu tongkoi hagu gede de bataru sadihun nama ada sitaunon hagu gede de bataru tentang nama ada kehipaton tuk songot dia pekita di portibion sa guru de batado bisa lunga gabe layos sari matua saya simarohanya matari bata saya gabe matok peparana akana poso so ne ba hata sia kami sende tu di huta don omar maro
Amido. Bora Sibiritot itu baru nabi. Mari ini aku. Pasigo, bangun. Bora Sibiritot itu baru nabi baru dinadain. Baru dinadain. Oke. Bora penasihan beraturan bora nyari do tulo na barang ni. Bora abi. Ibu bumi alaman muna. Iwa na kador. Do marang na menu bako do jo muna. Di pasal madon ni dere na mi do. Ibu kabi do jadi di buana karatulang mordo do kabariban mo. Bora si kita di jalan na berdubi. Asmaru amuna deh. Gabi to lang gabi. Orang masa masih itu sakit ini si dokter mana kolong-kolong pangaraut na otak tadi nombok kami orang itu tadi nakaringan apa tadi panawang namang boy pasun Matutu. Gabi to lang gabi. Somon na tahatay na budari biara raja. Olo. Alana bulu siap kami na hamona turang dang napalas na patasi hamu. Hiro to. Kami kaya mamburu nakinyani. Marade duhani sip duhani bisi. Ala yang mamburu. Takas di botohani nakinani. Ala tolu nakipagparan nilay nanyo. Ni matutu. Bismanya kayo nami sadabi. Olo rizal. Sada mamusetu nyon ha al dari nanyon namar hamarangi. Oke. Sada mamusetu na putu ibodona. 5. Sada mamusetu pasinado. Onom berasa. Somoni majo nakinani siat tulang. Gabi. Ala yang buru-buru tumpe di abang. Ala nakitipatat do mangburu. Mas audo tulang mas audo nakinani hula-hula na marhamarangi. Olo. Siang hula-hula na marhamarangi di kalau hamu dulu. Iya. Anggoy tetak ma mangburu tu paparan ni Berenanion pasahaton nani. Oke. yang bro itu takas saya tulang makan bro tulang orang di foto tanah Cina terjadi kemarin nah di pasaran sini dorong anaknya ada sisa tertentu sudah udah main ini ada pun tulang ke punanya jadi soal mau saya makan apa yang dari diri aja tuh makannya tuh Gabi tulang gabi. Kami bona tulang dok bona niar, dok roh nabi siapa mentera mami te. Olo boy. Jadi contoh masa tanah dok roh, aku nama aduh. Mau Dia gabi bona tulang. tulang dok bona niar. Baik.
Yang romang. Nah, Jadi sokonino dia mo parutingan. Ni patat alat mau maniti ite ulot na katak sa toro rabu. Memang guru, kami mampu sa hula-hula na marhamaranggi. Nasa ipasata memang guru, parjulo manakingani simpang. Jadi pamusik kami, apa sa ulus mahami tu pere nami, sampai kamu mah nakin doktor na hombar tu si. Makanya diriwayat itu dikiamin terutama kalau di depan lain marah dobat anaknya turun makanya di bawah anak orang dobat dapat di nasi kemudian kami tadi di nur kita suka orang itu dia mah kemudian nih karena itu sekali itu coba kasih surat yang bawah nanti tuh di botian bukan baju tuan Salud at paupo namin nasa labutan drop top Victoria kalau Jose Barando si Sara ada pehor so matuan ba na namin lupa ama ito ko tibata pinagin so kami kung mili ito tao pante kurang ito ito kami na roto drama gabi to lang gabi pastora namin tuwa ni Koro na siya tinira sa hindi na gabi na to lang. Kalau tua anak tua portu dulu no, Tuhan namanya saya sahur matua. Betul. Soalnya dengan berenai na sama rasohon. Adan dia betul. Pakira sen nadao betul sen nadao. Ini bukan tidak dulu tahu di bulan ini berenai. Ini udah muter rokat. Ini bukan rasohon ular aku dulu. Kau terwata, pas ini terwata, pas dulu ada dia nahopan. Ibang gani ito. Sa ani doon pa. So masih kat situ itu. Ada yang kita batu apa ring bawa ni si baru. Bisa luhut kenapa ni?
Bere nabi materi bataro sida tua, horas mana sida di Marorot. Gabe mana So kadi kan dia muna na marawarangi, pinapare puta. Orang malele boru bere de bere. Kami tinggal daw mo. Masih kotor tere, diulang di pesan baca ni bere nabi. Asura mo na sa bagay mana tu buat. Ari mo na magabe, pinapare puta so na malele. Kaya kami nakasdo mo na masih patuloy na doho, bololo. madulu. Atas asa, isolo mo na sa patubot kaya. Mau baratawi adat, oper tunang panay di pertandingan itu di Lerena. Saat may tahun saruna, horas talaga. Madulu. Kaya yun yung number. Ang terhima tutor kasakanin na berapa sih? Mahal titik. Jadi sama ni mai. Patulong mo bilang namin, tidak mo bilang namin. Rumah mulai tegurang-tegurang kita mulai nabi siang tulang nabi siang. Wana tulang siahan, wana nyari siahan, semua di mana kim mudah-mudahan nama nabi. Raja nabi di haruna Muhammad sallallahu alaihi di haruna anaknya ini berujung nabi di raja nabi jakat anak orang dia sini menabut tukang mudah-mudahan. Alam di bertemu anaknya ini orang yang satu antar di haruna atas apalagi bulan seru di persa di betul nama Allah. Bulan yang matur tong dan nanti kamu na saluta tulang ay mula tulang hari laki di persahak muna tubuh dalam menantu dokter dulu namin ang tubuh namin laki nung azumulo di pasangat tamu na jalani ina nang berjamahan bermuir dohot egen nomor 7 agi amatong sonok pinasautir na pok iwalban persalongan agi mafir to na namin tunun-tunun akama so manima yang namang lundun yang sudah berdua ini nak perlindungan Siboro. Amat taribataro untuk Siludua. Oras manutong kami di Baro. Los mangiyot ka kasi lasirong anak pinasa muna tuhan nila jalan. Sumanima ulos herbang ulos si Torok Tapu. Agi amantong namulos si Badani. Tuhan tarong mana namulos si Torok. Agi amantong kaporhoni madinte tanyang dohot yang kapal subaso nak pinasa muna. So merok muna dulu. Di mali ako namin ang libur namin. Di naswadong dobe martino pernah kinani. Kembali pada dua muna nak yang berhenti tadi itu pilih muna tua mata nomor 2 berapa? Agar mau tua mata pas satu itu las dua kan kami nak hidup ini jalan posero ini jalan kami Indonesia amat kan dua berapa kita. Jalan jalan ini tak terbaru satu sendiri. Yang kalau pun ada partai namanya, nunggu teruli kami nak hidup partai namanya, teruli nak makin dia tak kapasitas itu nak kenal berubah. Las rohana jalan ini. Karena ini yang muna hulu nanti. Raja nabi dia Allah muna kini. Soalnya kalau nami masuk ke Tuhan mu sapulin na jari-jari pasak bisa dimana kalau tuh besok nabi ina boleh sokong kami Tuhan berjalan so dia benar laho manok bahudaulah nami lasma rohani raja ipe kita menghasuto asa borhat kita laho manok bahudaulah ta ate dia mau musim kami kalau borhat nama ini lamar sombah hula-hula nami baik kamu makodak sombay Imam Marhiti jabernihan ka tulangmu posturhan nami ka mangburu asal giat Marhiti tanyang nami ka tulang muna ang giat ma
Lumumima di sini pinoparni bere namion. Asa mulun ako pa mo dululok dapotan apa bagana lomak. Tuan tamu doro dapotan kamual na tiu. Ang game mari pudian ni bere namion. Makira masih ada maju sena jono. Alani marhide sa pamuna. Dinang takas las rohaname katulangmo. Asam game masa pasupasi ni batato hamuna. Asa bonan dia puli pada dulung sitabongan. Saya martaba man dia makanuli. Martaba ma nang aka panamokan. Alani amang buru. Mula tinuron nami Lumumima. Dinang takas di ada sari matuan ni bere nami. Di baik kamu marataran na bidang marulun na torok. Bos dora nami dia sadang muna. Ang giat ma asiruan ni Tuhan. Manupang masaluna kapasupasi yang kami tulang muna. Di kudian ni bere nami on. Ang giat saut pasupasi nami katulang muna. Asidong na tudua sa gejang na ini bodar bagas ay ni sumur. Asa gabi mahamu akka sigaja mumur. Jala si torok pinopar. Jadi sonima amang bulu asa mahitiadan ng pinasaan namin asa dorhoma at situ naman do asa sahat masulu itu rumah tubod ka tigaras bukan sahat adat di pasat kami ima di bersentuh di bere namin sok mahita tubang gabian ng tubar horasan namanon na kinupasat kami somba ni umani tuang muna jangan bilang sebarang natin itu lain kasabor hati tak setapa sahat yang semaruhan na tulang natin kemudian ini natin sa aking paupunin hidup aku lebih mengingilah nak oh juga sektor sektor hidup natutuan ni huta jadi mah jadi berita horas kejang berita gabi dihapur selalu na pinopar ni bere namion alani padi nami asal cuma nami mah turun adat nami tinau multi lu bertu manu hata peda mang studio las padomu mah nang puasata on hulat tema diharorone hula-hula hutabara so nakin reserwa los mangiyong manakin tulang rolobot sirigal kasi kami alay nabuhat na mamila mo na hula namin tema botang na partisip
Oh, sepatula. Hula-hula ng tulong-tulong robot ang sila. Oo, makamula siya namin. Burung Huta Barat. Oke. Parkue piring motu ibu nami boru silaban nanti utama. Boru silaban. Boru silaban. Kami sama tulang rorobok muna barangay Siregar. Gaya itu bang. Adon nami boru bere. Jadi ala rodo mas takas na ini gak jauh berpantu berjauh. Era merludu asal ludu mana akka panggabir para. Matu itu bang. Itu akka pinupar ni lain na sari matu awon. Ima dia katujuh na natin na dikerana. Ang soni. Ulos namin sa pasarag namin amang boru tol magulang na. Gade. Karin mo tu happy akan ni bahamo na nawang ato. Boy may salam. Inok sering matua hela nami seto mani bagas muro do kami mendapat to kamu tu gugunya lama pula. Parhiti aku bok kami dok menamar lupu do boras situ meton sini. Tidak na tua-tua ina setiap betua main na pergoman di kena mokmok. Amat tadi batasi lihat tua horas paham na saya luhut nani paro. Matu tu. Mai humu se perbuai pir. Asapir main napok ki baul-baul mapat salongan. Pir matok tot timu. Keluarga besar marga perdiri lucu-lucu dia menangkap kami. Matu tu. Memang baru menutup semua ini pinaboy terbuat kami dalam nami mendapat kamu dan nama kulit kami memang baru hidup na dua-dua sa titik mana tinopay na golang guna otik susah dia pinahubak kami perbuat tirdot na marlundu di mata mamang gohi paso-paso ayat nalau si paso haton na itu kamu memang baru nami marga perdiri soman na budari di nomor dia raja ini tak kalau siap tulang mau marga siap siap kami udah na marga Huta Barat tak terbatas anggo ulus ati amang guru. Jadi ope kata konon nami maya amang guru pitu mah nalau pasangaton nami. Pitu. Jadi boy may raja nami asal nami. Tangi udah amang guru. Oh lo. Na parjolo ala dua do pahupu nami. Bawa hela nami oh. Risma hasil. Oh, mula deh. Ana nasada do boru ni hela namion sada ma di pahupun nami. Oh, Namangi upuse tu namar tinodon parang namar-marang di hela namion. Oh, Pak Raja ni Oh, Pak. Namangi upuse tu iboto ni hela namion man. 5 Raja nami. Napa onopon tu namar do metugu ma sada pasal. Oke, onom. Matamu ina non olo. Napa pituhon? Tu nama ulang-ulang hela namion ima persaut manak persinabo. Gade Raja nami. Jadi amang borua sama si aturan kamu non unak pela sampai ukurang kami ati amang borua sih. Jadi oke. Boru kami pari muna. Do boru do tela.
Jala alam ko di buat kami sawan dan tumpak alay ha alam ko halat dengan dokon daksunda ina puno ang gusto kaliya daksunda pariwan talbong na dia muna doon na suhutan ng tinunoon anggo daksunda puno ang gusto kaliya daksunda uhumban anggo susah dia pagbenang namin dari doon namin matalaw pariwan otik manang gulang sawan tumpak namin alam ko hatag si Tuan magdokon si titik si kompa gulang-gulang pakalaon na sawan dia perem tumpak namin dalam mangulupi hamo kaya gulang na pinasuna sawan ni masak kami pariwan Jadi Sony mamang baru Kade, rasa kami. lihat turun nami doon doon Oh, uli. Lihat apa kayo perhorasa. Jadi opya berdia muamak permusik nami asa pasahat ada mahali tu raja di pamurun nami marga perdiri baik damang ma godang nau partusik ulos na hupasahan kami ulos siga cerrapu panitia mitang yang nami tomat tanah bertua di bata isang giya batong margiti tang yang nami lumuri musi diparsari batur ni jalan nami on idu dope anggo potongan ni arana dan sikop dope bersama sahut Tuhan tadi bawah pun nami akan napi narsitan ni rawana jadi siang giya batong apalagi sama tu bawah pun nami siarupang giya mampu pagi dia katanya nami kami opung muna tulang muna mereka hutawarat dia mati budi lihat Tuhan tambah jabasian dan kamu semua ini nang di paupun nami si Joshua dia mah aku satu kelebihan dong semua ini nang di paupun nami si Budi dokter mah pergi ditanya nami bainon nami Tuhan mu tuyong tanah mertua di bata sendiri di bata Tuhan takkan dari kau dirimu asa dapok na niluluan jumpang matong na sinalaan asa dorong namin pasok kata ni nabatulang asa bergay natin ang rumah bergay ang isoto nung nagabi kailangan nyo maranak marboru gabi maawa ka na poso Matutuloy sa buwan niya buli madidulot ni si Tapongan sa matuwa mo ka na uli martapat ang pamanang kapatsaka matutuloy sa sulu tinubog-tinubog tiyan ni tingeras masa elan namin at ibig kamu para na bilang sa nang tupang gabi at sa hatu parhorasan tinatong
Silua namin, mga tupak namin. Mga kade, mga de. Jadi, sama ni parang di sini. Ala na mahami. Parilan, buwan rotela. Lapa sa ato tupak mga silua namin, bajo na hompak tusi. Di dalam di Yesus tanodong tahi holang pirohana di pasar kamu lalu hendak terdinai Tuli sesau tak dosa tai piroha musule tak arah madongan kawe tangi dongan donombe arah tujolo radongan musule sude ta arao madonga sabe tangi donga janokwe para tu jolo na donga musude buka poina uni asalam game dua kala ture tiga holongi madongan tari angiro halusure ta arao madongan tari tangi dongan jolope aratu jolo dadongan musure tanggulo Muna reza naman akin digokon do tsunami nong jumur salina dua lima amananyom siat tomatongan ni keluarga ya roro muna nak kita rugi hami ka naung pinasa unakin lima somon eme nomor ludu dohot koraspir agen betul merludu yang kata namodan pangabahan di hami tujulanon itu pakka antara mertua marhidi dia kata yang do pangidon mo tuan pertama mertua di batak somon lima nang koraspir Pirpok ina bawang pacalongan, pirma dokter dinamia sunton, lucu mah nang akta kamu, lima rohani raja. Sebentar gitu bang Guru. Kesempatan di kami akan berpariban. Alam aku nama terakhir, milik kami yang dinanti. Jadi ganti kedua kami ban parkusi, aha nah parkusi, sayo da sodasi kami yo terakhir. Ang dinamio bapak si Beauty, boleh di. Ido, hatao. Udah ingat musik kami. Gawe. Kalau orang kami kalau merubah udah naik baiklah kamu tak sampai mah. Kan kamu
Ay, itu sama ni ina tu belum nak kamu tu dulu dapat apa bagian lo. Matu. Tu tahu tu dulu dapat buat nanti yo. Turun nami matu mamang buru semua kata ni nama tu sa bagok mana baral tu dulu nama Robian. Horas sami nama jalu ula mumar jauh da barat do sini to nak patu dulu. Tapa bagi aku cikat ni nama. Matu. Lima tersio making ani lau mangadu di hamuna gula nami ada nak kok dirajin. Kalau bagas nami so daw sinong dunia kang kuapong kumate. Duk manaking ani duk penakin di paguni alamanon nakinobasa tami dan nama ko sa muna do surata biate raja nami. Gabi ang mangburuan. Jalani borak pay ka sa tapasa. Yung pasan. Iya. Surata ketulangan deh. Jadi yung pipat din namin. Ano masih kau kami pas ada na hobar tu raja ni komoro na lima kapan ini. Adok kata ni nama dua matok tinahun na mo video beda to pamahalat. Baik mamaksin yung piola pada umat itu. Kalau sesama kayak mati kita kitu hula nabi nama Aranggi Lubis nggak dia nak kena Lubis sudah soi si Regar si Naga si Alana si Hatak kena masuk aja si Hatak kena masuk punya kayak mati kita amuna jaka hula nama Aranggi baju. Jojo muna rodo habis yan hula-hula nama-nama lagi. Adong ko semuanya di tingin na pulang monak kali lima bolas kiri dalam nami benar kami. Gawe tas. Satu orang tidak tidak dua firma pokok dol persalon firma tadi mu dulu nang angka pasamotan.
Maduro. Asa titik na tinopang ko lang may ko pangaraw. Kung solid oras pero nga boy tarbak kami sa ulo na maramarang ni. Sa gudang napi na sula. Maduro sa namin. Sumoni mahata berbenter na boy tarbasatan. Mula na guru. Sabi, Gari na mula ni naman raja ita. Toruma ulos sa kami ula-ula na maramarang. Maulat Alay mo lang tutulog yan na ulusok ka niya, mangulunong daw, mo ulusok dahil ulo tadi mo lang ulos. Sige, kami na pataluli. Maulat Jadi, sumani naman ko partek na. Olo. Mo lang itong natulip, hamo na mga ator. Olo. Gabi mo Mula doon na ulit, mula na rin ka. Kahit tamang makontang mula-mula, alas pa doon makontang soba. Alam niyo ba sa tululos ng mga raja, ula-ula raja Luis. Banda mga kodang na obat. Masuk. Niko, paniko kaya. Iya. Sapuli talaga. Okay. Sige, mana pataluli. Serenay. Iya. Masuk mama saya, hula-hula namin masuk. Iya. Serenay. Iya, masuk saya hula-hula namin. Oh. Iya. Uruti mo saya. Iya. Iya, oke. Yuk, iya. Serenay yo. Masuk. Oke. Namarang siapatay. Ang di Jolo ni puli niya mong namion. At kagabi las niroha dok. Ang kamataba-taba masilas niroha di budian ni amang gurukon. Sumoni mapagyan namin tutuhan amang guru namin. Dinaw magkakaan na humpar ang marhitak na pasupasuan na nipasan mo na. Alanila suruhan namin. Dinasuran namin. Roma kami lang manomba nasomba tuhang muna. Tuhan pagdari yung dalaw. Alay raja namin. Tuk pinakinahortang mansomba na kinubusan pa ako tuhan pagdari sa'yo. Marmuha kayo nung lasin mo raja rin. Tanong kaumang gito ang kanila ng ito. Taba yak ka paso-paso na pinasak ito at namin. So kanila yan. Karunay manabutok ka muna hula-hula namin. So kanila yan pamusin namin. Alahuran namin lang manomba hula namin. Pwede mong makontak sompay. Pwede